Ассалому алайкум. Ман ба шумо чӣ тавр пардохт кардани Faberligро бо воситаи банкомат нишон медиҳам. Дар экрани банкомат мо тугмачаи орзуи бахтро интихоб намуда, дар сархати аввал логини худро ворид менамоем. Сипас мегузарем ба сархати дуюм. Дар сархати дуюм бошад, рақами телефони худамонро ворид менамоем ва мегузарем ба тугмачаи далее. Зер намуда маблағи худро ворид менамоем ва боз тугмачаи оплатидро интихоб менамоем. Пас аз интихоб намудан ба мо SMS хабар меояд, ки маблағи шумо пардохт шуд. Ташаккур ба диққататон. Ман из хата онлайн медароид платеж и переводи зер мекунед. Игри и онлайн сервис зер мекунед. Орзуи бахт комиссия 0.5% ҳамна зер мекунед. Фаберлика номаш иваз шудага, орзуи бахт шудага. Регистратсионный номер, яъне худама чӣ намам. Запрос аста тақсимагар вай ҳаққони шумо будагитон вай регистратсионный номеритон ҳатто неми фамилия имятон мебурад, ҳатто бошад намебурад. Продолжить мекунед, адов мебурад.